Wala ka kung ano na yung reindeer. Ano na yung reindeer dire? Wala ka kung tanong. Wala ka. Bay, gaatay, umano na dyan ako ni shawarma kiosk, bay. Kiosk, day. Gusto na ako makita ang ending ng bullshit ni. Hala! Unsa man yung heart? Happy Valentine's! Woo! Hala, Valentine's yun ay, bay. Bay, umano dyan ako ng 20 clients, bay. Di dyan ko mahimutang, bay. Huwag di na ako yung mahuman. Hala, nasakyanan, what the fuck, inspector na? Anana po ning kupal, oh. Oh, di na ako makuratan. Mungguloy. Bullshit. Ay, gani, normal na ni siya, normal na ni kaya mali mo itong ganina. Hi, one shawarma, si Albainom, din yung magsayaw na po niron, Mark Timang. Baliw yarn! Di ko makakug mo! Dili ko! Oh my God! What the fuck? Naana po ding mungguloy do. Naana po ding clown, bahala ka daw, kurata na lang ko. Yawa, sakita sa dalunggan, oy. Boset yarn. Yay, 11 clients na lang. Oh, hell no! Gaya sa customer, oy. Ay puta ragis ka. Naana po din bullshit niyo. Wala nang load ng bibi na. Chiki. Bagay na lang tabi. Ayaw na, bay, ayaw, bay. Shrek, sumbagay ta, Shrek, oh. Ay ate, layo maglakawuno na itong buhanga to, oy. Kapuyag, hulatan, ay, sarado na mi, ay. Ano mali ba ning giatay ni? Murag mong guloy to gago, maigulay ko ng sumbag ni mo, ha? Hala, what the heck, bago ni? Wala si Pennywise lagi. Oh no, not again. What the fuck, faceless? Would you pretend you didn't see that? Wala ko kakita, natagak yung maskara. Boy, what the fuck, inspector? What the fuck? Kalimut ko, alas 2 tumday, let's go! 7 clients na lang ko, hapit na. Oh, hell no, Titan man yo. Yes, normal siya, nice. Humano na dyan na ako ni Bay, di na ako pwede magkamali. Training is nothing without food. Ew, yak! Sumagot! Col, musta col? Igang col? Ay, salamat, normal si Uncle, giigang lang. Hala, bago ni? Gugumrig, bagwata ni ba? Fucking hell. Tama day, maom nito nung na ringtone na mongguloid. Yes, 4 clients na lang. Oh, hell no! Okay, normal siya, nice one. 3 clients na lang. Boset. Kani normal na ni. Normal na ni si Uncle, kay ganina mongguloid man to. Bye, 2 clients na lang ko, bye. What the fuck? What the fuck was that? What the fuck was that? Nakuratan ko ba ay? Ay, marag ni ba? Ula, gago na unsa yung mata, pre. Pre, tara yung mata. Ula, gago na unsa man yung mata, men. What the fuck? What the fuck? Taon tani, please. Taon tani, please. Ay, piste mo na. Morning, mapakaugkog mo ba? Yes! Serve 1 client. Serve 1 client. Will you eat my kogmo for 5,000? No way. Gipatasan ang presyo. Ay, kani, normal. Ay, dili daw yung babano. What the fuck? Kanotaray mo na daw? Oy. Yati, sunod-sunod naman yung anomaly, oy. Porket 1 client na lang ko. Di ba ni balik naman ka? Ay, anomaly na sad ni. Oh, di ba, mongguloid? Kani, normal ni si Stephen Curry, please. Abusit, wala siya. What the fuck na, nasad ni? What am I supposed to do? English. Wala na may mabuhat bay, porque 1 client na lang ko. Maski yun saan yung hadlock sa kuha, isa na lang akong kailangan na customer. Mahumanan ako ni. Pero bitaw ba yun si buhato na ko ba, bisig mapindi raw galit. Hala, si Jimmy ni. Kes, ulo ko, kayawa kang iringa ka, busit ka. Bay, di man si Jimmy, bay, tanaw yung naong niyo, haggard kayo siya training, bye-bye. What the fuck is that? Sa tunga tingog, bay, sa tunga sound. Ay, futang na kairing, yati ka. Hala, kung ano na yung reindeer? Ano na yung reindeer, dire? Hala, gagunitan na, what the fuck? Hala, gago ka. Hala, gago ka. Nitindog. Mupalit kang shawarma. What the fuck? Hell no! Anong sunod-sunod man ang mga anomaly? Awa, si smiling face! Dakagisi ay. Porque 1 client na lang ko? Hatagan ko yung dagan king anomaly? Pati na lang ko nitso! Hulo ko, what the fuck? Ano nag-off-on man eh? Sina pre? Wala, unsa man na. Wala, bagong ano na si Einstein sa tubangan. Wala na siya. Nadya pa siya. What the fuck? Ano na mga naraw sa ibuhato na ko na? Bye, what the fuck? Ilaklaw ka na, oy.
Okay, wala na siya. Nice! Isa na lang man akong kailangan. Puta no naman ka diri, Jason the Killer. The fuck, what should I do? Hatagan ako ni siya. Ay, si Michael Myers. Hindi nila, Michael Myers. Ambot. Pat yun palang kunin mo. Lunsaw na nga sa. Wala gago ka. Wala gago. Pat yun ko ba eh. No! No way! No way! Fuck! No, pili ko! Ay, huwag patay ko. Ha? Ano nag-black? What the fuck?